Glovo менен күн өткөрүү мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Коноктор келген жатабы? Ашканада убара болбостон, аларды жаңы даамдар менен таң калтырыңыз. Ачкычты уnuттуңузбу? Glovo аны жеткирип, сизди куткарганга даяр. Ал эми муз түгөнүп калса, Glovo аркылуу буйрутма берип, көңүл ачууну улантыңыз. Балким бүгүн Glovo менен күн өткөрөптүрсүз. Каалаганыңыздын баарын 1 мүнөттө алыңыз. Амансыздарбы, кадырман калың жұрт. Ақтаңдай теледолбоорунун алкагындагы Алтын комуз байгесинин тандоо турунун бүгүн 9-чы чыгарышына күбөдөр болуп отурасыздар. Бүгүн биздин студияда ошол 9-чы чыгарылыштын төкмө коногу биздин жаш төкмө келечекте буйруса үмүтүбүз чоң Курманбек Алижанов. Ал эми биздин студиянын такай коноктору Кыргыз Республикасынын маданияттын эмгек сиңирген ишмер, эл тээрдин ардегери, Түрсө эл аралык уюмунун сыйлыгынын ээси Байыш Төлөнов агайыбыз, ошондой эле журналист, жазуучу, кинорежиссер, Ош мамлекеттик университетинин кино академиясынын мугалими, белгилүү инсандарыбыздын бири Токтош Абыкеев. Жана биздин студияда такай акындарды колдоп коштоп келген конокторубуз бар, 2 коногубуз бу жерде. Ал эми биздин борборубуз Бишкек шаарыбызда, ошол биздин Бишкек өкүлчүлүктө кичиген айым жандаган Кыргыздын мыкты инсандары, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Кадыралы Коңкобаев агайыбыз баш болгон, Кыргыз Республикасынын маданияттын эмгек сиңирген ишмер Бүбайша Арстанбекова жана бүгүн биздин жаш төкмөбүз ал жерде кичиген жанында отурат. Кичиген амансызбы? Сөз кезеги сизге берейин. Амансызбы? Сөз кезеги сизге берейин. Амансызбы? Сөз кезеги сизге берейин. Рахмат Абдуалике, саламатсыздарбы кымбаттуу телегөрүүчүлөр. Ошондой эле Ош студиясындагы биздин ардактуу кесиптештер жана катышуучулар. Мына жогоруда Абдуалике айтып өткөндөй, бүгүн 15-чи жуптар ат салышканы турат. Мен Бишкек студиясындагы жана Ош студиясындагы катышуучуларыбызды тааныштырып өтөйүн. Сыймык Исаков Бишкек студиясынан, акын Ош студиясынан Курманбек Алимжанов катышат. Саламатсыздарбы, мына ушул бүгүнкү темабыз болсо, кадимки эл ырчысы эстебес аттыккан эстебес атабыз мына кара нөшөр атыгып кеткен эл арасында укмуштуудай атактуу залкар акыныбыз Осмонкул атабыздын шакирти деп да айтат экенбиз. Мына ушул эстебес атабыз туурасындагы видео сюжетке кезекти берели. Андан соң акындарыбыз алым сабак айтышып, өздөрүнүн кезегин баштай беришсин. Эстебес Турсуналиев 1931 жылы 5-майда Талос облусунун Манасата районундагы Кара Арча айылындагы Өнөрпосун үй бүлөсүндө туулган. Атасы Турсуналы комузду жакшы чертсе, энеси арпаян жомокчу болгон. Эстебес акын комуз черткенде атасынан үйрөнүп, жаштайынан эле чыгармачылыкка аралашкан. Ырчылык менен төкмөлүктүн жолжо болорун белгилүү төкмө акын Токтогулдун шакирти Алымкул Өсөнбаевден 1946 жылдары шакирт болуп үйрөнгөн. Устат Алымкул төкмөнүн талантына баа берип, Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз мамлекеттик филармониясына алып келген. Турсуналиев фольклордук топ менен бирге Индия, Бельгия, Швеция, Франция жана Япония сыяктуу ондогон өлкөлөрдө гастролдо болгон. Анын чыгармалары 1950 жылдары жарык көрүп, алгачкы ыр жыйнагы Акындын үнү 1960 жылы жарык көргөн. Анын обондуу ырлары Акишим, Анделек, ошондой эле аткарган Жинди суу, кыз жигит сыяктуу термелери эл ичинде кеңири тарап, бүгүнкү күнгө чейин мурас катары угулат. Анделек, сен бир бышкан анделек, өзүңдөй мага жар керек, кыялың чиркин соонунда кандай жан сага пар келет. Сен бир тоонун улары, мен болсом аккан булагы, булактан улар суу ичсе, таркайбы жандын кумары. Сен бир бышкан алмасың, кол жеткис бийик жайдасың, башыңа чыгып барганча,
башкалар үзүп албасын. Бул ырда акын сүйүүнү символдору аркылуу сүрөттөп, аялдын кооздугун, ыйыктыгын таңазалайт. Улуттук лирикалык эң назик, эң элге жакын чыгармалардын бири катары кабыл алынат. Эстебес Турсуналиев айтыштар, заман жарчысы, эскерүүлөр, ыр өмүрүм, кайыңды, тептердин автору. Ошондой эле ал филармонияда эл ырчысы Эстебес аттуу фольклордук топту негиздеп, бир нече муун таланттарды тарбиялап кеткен. Бул топ азыркы күндө да өз ишин улантып келет. Кыргыз СССРнин жана СССРдин эл артисти, жазуучулар союзунун мүчөсү, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын, Руханият эл аралык сыйлыгынын жана башка жогорку советинин ардак грамоталарынын ээси болгон Эстебестин өнөрүнө Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев да өзгөчө баа берип, ага Казакстандын эл артисти наамын өз колу менен тапшырган. Улуу акын, төкмө жана калемгер Эстебес Турсуналиев 2005 жылы 11 октябрда 74 жашында кан басым оорусунан улам дүйнө салган. Бирок анын мурасы, мууңдуу ырлары, кайрылуу күйлөрү жана тарбиялаган шакирттери аркылуу кыргыз маданиятынын ажырагыс бөлүгү бойдон калды. Азын оолак болсо дагы эл ырчысы Эстебес Турсуналиев жөнүндө жалпы биздин көрөрмандар, бу жердеги калыстар курамы, акындарыбыз дагы көдөр болушту. Азыр эми акындарга кезек берерден алдың. Мен өткөн көрсөтүүдөгү биздин ошол Токтосун Тыныбеков жөнүндө биздин акындарыбыз айткан, ошондо Шекербек акын жалпы калыстардын баасына арзыды эң чоң баа бул 100 упай. Шекербек 100 упай алды, ошону калың журтка айта кетейин. Эми сыймыгыным кана келиңиз эми. Бул жакта Курманбек акын экөөңүздөргө кезекти берели, анда баштай бериңиздер, сыймыкка кезек берелиге. Анда баштай бериңиздер. Баштай бериңиздер. Биз даярбыз. Келиңиз сыймык. Çıqqan oy alamdı Gücürmün kırgız amanba Kırgızın batır elsinger Mahtoğu tatır elsiler Gir basbasın sanаңda Turmuşun bolsun jarkıgan Tündöy bolboy karanga Kırgızday kengpeyil jandı Kıdırsam elden tavambı Kurmanbek akın senin da Görsöm dep geldim çamаңды Kadırluğun elge men dağı Görsötsöm deymin çamamdı Abduvalidey ağabız efirden aytış kılgan son emnemen çapbay kalamba Akcanday geldim aralap aktangday önör kanаңды Efirden andan olturup Estebeste yatamdın elevesken alamba Doğuşumdu çıgarıp komuzumdu çalamba Narkından taybay koldu al narındık mendey balаңды Osman kul bol albasamdan okşotu ovon salambın Estebes bol albasamdan estetip doğuş salambı Bismillah andan algaçkı birinci estep Kuday talamda Kırgızdın birinci borboru Bişkekten ikinci borborun oşuman ay halkım Efirden acoldoy mey salam dey Osman kulatam ovonu ordumdan ayttım ovolu Alım kulatam ovonu aldыңdan aytsam dolu Bugün geldik efirge andatım bayırdaylı El aldında jırgaylı Bugün Şekerbek ağay menen gelmekmin Bирок Şekerbek ağay gelbeptir anda dağı sınbaylı Görse 100 upay alıp ağabız
Биз дагы анын артынан ырларын кантип булгайла. Биз дагы 100 упай алсак деп келдик, келтирип ырдабын кайда. Бүгүн келбептир шекер агабыз, көрсө өткөн күн эфирден элең агабыз. Кутулуп кеткен турбайбың эй. Эстебес атам баянын, элге айтам комуз чалып бир. Талантынан атамдын түгөл эл бүтүн каныктыр. 1931 жылдын 5-майында көргөнү дүйнө жарыктыр. Талас обул астында Арал деген айылда төрөлгөндүгүң аныктыр. 15 жашындан атамды алым кулакын устаты, акындыгын таныптыр. Фирырдап филармониядан ырыстың элге жагыптыр. Гастроль кылып чет жерде, ал жерден дагы жаныптыр. Ошол гастроль кылып жүргөндө атамдын болгон жубайы Рай апамды да табыптыр. Махабат оту тутанып, үй бүлө куруп калыптыр. Өлбөстөй жашап асадаң өчпөстөй очок жагыптыр. Эстекемдин артында 2 кыз 6 ұл калыптыр. Ошол гастроль кылып көп жүрүп, эл аралап көп жүрүп, эл батасына марыптыр. СССРдин эл артистин, казак менен кыргыздын эл артистин даң алыптыр. СССРдин эл артистин, эстекем канаң алды эле, жездекем канаң алды эле. Бул болсо дагы тарыхтыр, эфирден андан эл кырдап. Эстекемдин айталың эй, ал ошол элдин эсине дагы салып бирей. СССРдин эл артистин эстекем алган эстесем, СССРдикин алганда казактын эл артистин алып коюш кеп бекен. Алым кул менен бир жүрүп, санатын алган бир кезде, Саякбай менен бир жүрүп, манасын алган бир кезде. Муну айтып жаткан себебим, ачыгын айтып беремин. Себеби залкар эстекем, акындыгынан да тышкары. Ар бир сабын кашка айткан, арбындардан башка айткан. Манасчы болгон турбайбы, комузун чертип, күү чертип, калайманды дүүетип. Күүчү болгон турбайбы, кайрып чертип комузун, чыгарып мукам добушун. Ырчы болгон турбайбы, муну ушундай залкарга, 4 тарабы төп жорго айткыла теңдеш ким келет. Эстекемдин жанында далай өнөрпоз иргелет. Эстекем тирүү болгондо тилин саткан маңкурттун бирин койбой тил демек. Мен үчүн биринчи орунда мекени мыйык тил демек. Кыргыздарга кайрылып эне тилиңди бил демек. 4 тарабы төп жорго көп талант эси ким демек. Ой эстекемдей залкарлар бир кылымда бир эмесе, агайын бир өмүрдө бир келет. Атабыз болот агайын Арал деген айылдан, калкына болгон сүймөнчүк кадимкиң Акбай Бабурдан. Кайран атам эстекем, кайрыгын элдер сагынган. Калкы дагы азырда кайрыгың элге жаңырган. Элим бөлөр думанга, эстебес жолу кеңейсин. Эстекемди азырда 4 тарабы төп жорго, төкмөлөргө теңейсин. Эстекемең окшогон эл сүйгөн жандар көбөйсүн. Райхан жазган кыз жигит, ыраты менен аткарган. Огурманбек муну шедевр дебей не дейсиң? Кезекти берелик, уш студиясында Курманбекке. Ибжановка кезекти беребиз.
жолунан, чертмегим түшпөй колумдан, чегинен чыган элек мина чечтөбөң арал тобунан, эрбеген карап баламын, энемдин калбайм соңунан, эрчитип жүрүп ырдатат, эл болсо 5-10 чогулган, ансыздан энем калтырбайт, артисти же бир оюмдан, энемдин эрчип жүргөнүм ай атамдын үйдө жогунан, атакем аскерден келбедиң, аны ойлоп соолугам, апам эжем үчөөбүз, атамды дайым күтөбүз, ар дайым карап жолунан, кээ-бирлер келдиң аскерден, айрылып буту колунан, аны көрсөм дагы бир айгы, атам кетпейт оюмдан, ай кайгыртпайт биздин апыкем, ай кайратынын зорунан, талпынтып куштай бөпөлөп, таанытты турмуш тереңин, ай күнгө келет теңегим, ай эстебесим деп жүрүп, эминең азап жебедиң, убайын көрөр кезиңден аң уулуңдан алыс жөнөдүң, төрөлгөм чында бакпай бабырда, тоолор коз жайында, ай каалаган токой, каалаган жемиш чылк токаяк, капчыгай өзөн сайында, ээрчитип жүрсөң дагы бир карага чие кожогат, асылып турат шагында, самалын ичсең чынында, баарына болот дарыда, кереметин жайлоонун ай көп көргөн бала чагымда, 45-ci жылында, аймак керемет май айында, ошол жерде карасам, жүгүнөн бошоп келгем кайгынын, ой ошол жерде карасам, чоң чоңоюп калган кезегим, чоң акын келдиң айылга, эң элирчиң акын алым кул, атагың элге дайында, аралап жүргөн кез экен ай агайын туугандарына, ырдады күлгүн талыкпай, ай ызатты кенен тамына, ал жерде менин ырдатты, алып кишиге сындатты, артисттикке жагууга, булбулдуң аң эрчип келгенмин, кечемен Фрунзенин шаарыны. Кырк 7-ci жылында, ай кышындаң эмес июлда, эстебестей атабыз айырды кошулган талант уюмга, алым кулатам жетектеп, ай артисттер деген жыйынга, эң эстебес атам атандың, элерчи болуп катарга, демек эл эстебес болуш кыйында, жаратканаң Аллам колдо деп, Абдикем мында жолду деп, бүгүн ак тилек менен айтышка биринчи жолу чыктым чынын деп. Айтышка мага жуп болгон, анделек бала сыймыгым, акын болсоң чынындан аугайынан кептин чындыгын, канаң эми баштагын, көрөйлүк сенин тыңдыгын, аң кезегиңдин ала кой, бирок эстекеме жашайт миң кылым. Бул күндө берген жемише, эстекем түрү барында, айтылган ойдун тегизиң, айтылган ойдун семизе, терең кеп айткан төкмөнүн эле деңизе, шаңшыганда булбулдай шаң боло түшкөн эличе, ой залкар төкмөң акындар, Ысмайыл менен тууганбай, ашыралы токтосун өнөрдө болгон негизе, кубанып бирге жүргөндүр, Кудайдын буйруп дейише, чоң сыймыгы кыргыздын, чоң сыйлыгы Кудайдын, эстекемдей залкардын энчилеп бизге берише, өзгөчөң эле төккөндө, кол ойноп комуз чертише, Мухан Маржанын сөздүн терише, азыр бир эстекеме тең келбейт, акындын 88-е, 74 жыл жашаптыр, 74 жыл жашаптыр.
көп болгон экен жеңише, калыстар теманын ачкын деп жатат. Эстебес болсо темабыз упайдын болбос кемише. Себеби мындай залкардын өмүр баянын 10 мүнөткө батырышы, туугандар мүмкүн эмес го негизиңе. Калайыктан баталган, калкырчысың аталган, Осмонкулдан баталган, оргуштап чыгып катардан, Алымкулдан баталган, ан сайын ырдап жасанган, алмадай кезден таанылып, анда элек балаң аталган. Өлкөм деп, өзүм деп кайгы чекпеген, өлкөм деп дайым күйүнгөн, өзүм деп кайгы чекпеген, комуз чертип күй чертсе, кылган кем барын эп менен, жөлөшөм деген жандарды жайлаган экен кеп менен. Эстекем өнөрүнүн артынан далай жерди кыдырган, болбоптур такыр чектеген, кыскасың эстекем жеткен жерлерге ай, ал ошол Чыңгыз хан дагы жетпеген. Байкабаңдап карасак, байлыгы болгон эчең кеп, агайыңдын алдында айтпаптыр такыр бекер кеп. Мамлекетке кылган кызматы кеткен экен кыргыздын, маданиятын бекемдеп. Төккөнү залкар эстекем, көптөрүң айткан чечен деп. Алымкул атам жанымда шакирти болуп көп жүргөн, устатыма жетем деп. Кийин чоң залкар болду чынында, кайрыгын төккөн мекен деп. Кийин шакирттериң атамдын, кунандары, тайлары, куйруктары, жалдары, момундай элге кылган кызматын Абдуали Шекербек. Ой жаннаттык кылсын жараткан ой атамдын, ой жараткан берип жардамын, келип калдык ыраазы мындай кылып кетсек деп арбагын. Ал бирок мен эстекемди көрбөгөм, колумда кармай албадым. Чынындан эстекем мынан өстүргөн өстүрүп өнөр тармагын. Бирок мында Бүбү Айша менен Кадыралы агалар замандаштарын жандадым. Ой ошол жанымда мынан олтурам эчеле болбос арманым. Ой атамдын колдорун кармабасам да, эстекемдин колдорун ал ошол кармаган колду кармадым. Келиңиз анда эмеңизге, өнөктөшүңүзгө кезек берелик, берелик. Ал сөзүң анда чын экен, элдеги ырчы төкмөлөр, эл сынынан өткөрөр, эмгек өнөргө байлап башынын алар, эл сыйыны көп көрөр. Эга эл ырчысың эстебес бул алып төкмө, кече мына карасам эстебес мектеп өзүнчө, эрги урдап бериптир ай бул эстек, бул алым кулатам көзүнчө. Калк артисин ак төкмө, бул какшаны бул мурасы бар өзүнчө, какшаны ырдап бериптир ай бул кече, каража калы кулатам көзүнчө. Анда жакшы сөздөн баштайлы да, ортого кептен таштайлы, качанда болсоң ошондоң ая залкарлар деп даңктайлы. Кыргызымдын өнөрүн жаш төкмөлөр сактайлы, ар дайым элең ушундай, эстекемдин өнөрүн барктайлы. Кылымда болсоң ушундай, кыргызда болот ушундай. Бүгүн барысын эле коюп мынандай, бүгүн эстекемди эле мактайлы.
Анда саған айтарым ардайым елің ушундай, ел менен күлүп жүрөлүк, ел менен биргең ушундай, ел менен тегиз өмүр сүрөлүк, качанда болсоң ошондо тегиз жүрөлүк, кылымдыңа ушундай бир коюп бүгүн кечең Элмирбек акын айткандай, СССР кеткен эскирба, бирок эстекеме жашайт түбөлүк. Кече мынан атамды карасам, жан башы жапонго барып ырдап келдиле, ал жактыдагы балдардың ай таң калтырып бердиле, бул кандай ыр десең анда төкмөлүгөн ыр дедиле. Анда месең ушундай кыска мактайлы, атабыздың ушундай бир эки сапка таштайлы, анан кезекти бери ушундай кайра кезектешип мактайлы. Қалың жұрт, жағымдуу жаңылык. Ақ таңдай ақындар ордосунун демилгеси менен ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясы, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму, Кыргыз улуттук Манас театры биргелешип, ЛТРдеги Ақ таңдай автордук теледолбоорунун алкагында Алтын комуз байгесине арналган Ош Бишкек телекөпүрү аркылуу төкмө акындардын айтышы түз эфирдеги тандоо турун баштайт. Июнь айында башталган тандоо сентябрь айына чейин уланат. Тандоо турдан 14 акын тандалып алынып, 30 сентябрь күнү Казакстан, Өзбекстан, Каракалпак, Кытайлык төкмө акындардын катышуусунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда Алтын комуз байгесине арналган эл аралык төкмө акындардын айтышы өткөрүлөт. Алтын комузга арналган айтыштагы негизги талап залкарларды эске алып, Арыстанбек, Калыгул, Нурмолдо, Кеңжок, Токтогул, Барпы, Бала ырчы Сыдык, Туяк ырчы, Отобай ырчы, Калмурза, Эшмамбет, Торгол, Алымкул, Осмонкул, Токтонаалы, Исмайыл, Ашыралы, Токтосун, Эстебес, Туганбай, Тайырбек төкмө сыяктуу улуу устаттарды баян куруу менен айтыштын наркын дагы да бийик деңгээлге көтөрүү, бабалардан калган баалуу өнөр баркына жетүү. Байге фонду 2 миллион сом жана 500 000 сомдук өрүктөн чабылган алтын ширетилген алтын комуз. Мына кадырман калың жұрт, сиздер биздин жарыянындагы уктуңуздар, ошону менен бирге мына калыстар менен, көрөрмандар менен бирге бардыгыбыз бүгүн эки жаш тайыбыздын дагы кичине бар жаратканыбыз берген мүмкүнчүлүгүн эл журтка жайып беришти. Акташ Токон дегендей эл ырчысы Эстебес чоң залкар жөнүндө булар дагы өзүнүн дараметине жараша айтып беришти да. Негизи биз ушул залкарлардын баарын көзүн көрүп калдык. Эстекенин ак батасын алып жада калса жакшы жерлерде колунан чай ичип, колунан учасын да алган балдардын бири биз болобуз. Ылайым арбай ыраазы болсун. Негизи Ак таңдай теледолбоорунун алкагында ЛТР мамлекеттик теле радио компаниясы, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, жаштар саясаты министрлиги, Түрксой эл аралык уюму, ошону менен эле бирге бизге өнөктөш болгон, айрыкча биздин ушул акындык өнөрдү негизи эле ушул 10 жылдан бери жака өзүнүн жеке каржысынан, чөнтөгүнөн акындарга ушул алтын комуз байгесин коюп келген Кыргыздын мыкты инсанынын бири, алтын комуз байгесинин автору деп койсок дагы биздин ушул өнөктөшүбүз, биз авторлошпуз. Ниязбек Айбашев агайыбызга да терең ыраазычылык айтышыбыз керек да. Мына 10 жылдан бери өзү жеке акындарды колдоп келатат. Быйыл буйруса 2 алтын комуз коюлган. Бири 500 000 алтын комуз акындарга болсо, экинчиси биз 10 жылда бир берилчү баягы залкарына деген элек, эми негизи Кыргыздын чыгаандарынын өнөрдү көтөрүп жүргөн улуулардын бирине берилет. Аны биз кубок дедик эле башында, бирок быйыл биз ошону баардык улуу инсандар менен акылдашып олтуруп, Кыргызда ушул сөздүн байлыгы аябай кенен да, биз алтын комуз сооруну деп койдук. Буйруса быйыл алтын комуз сооруну дагы бир инсанга беребиз. Эми кичиген айым келиңиз, сизге сөз кезегин берели. Биздин Кыргыздын мыктылары жаныңызда олтурат. Кадыралы агабыздын, Бубай эжекебиздин дагы айта турган кептери бар чыгар. Анда сөз кезеги сизде. Бар чыгар, анда сөз кезеги сизде.
Жакшы болот, мына ушул эфирдин башталыш алкагында агайыбыз мына ушул СТС атабызды көрдүк элек. Ал киши менен иш чараларда көп болгонбуз деп аткан. Чындыгында акындарыбызга Кадырал агайдын Бүбө шеженин астында дагы ал киши жөнүндө ырдаш бир топ толкундантты. Анда Кадырал агай келиңиз ушул СТС агайыбызды бир аз эзиттеп, ал кандай киши эле? Анан Бүбө шежеке сиз өткөндөгү эмелердин жыйынтыгын айтып коесуз. Жакшы болот. Абдыке, урматтуу калыстар, урматтуу калайык калк. Мына бир канча күндөн бери кыргыз акындарын өзгөчө мына эреке жаш гана талпынган азаматтарыбыздын кошкондорун, айтыштык өнөрлөрүн тыңдап, угуп, талдап келе жатабыз. Мен айтар элем, бул акындык өнөрдү ар кимге Кудай Таалам берген эмес. Акындык өнөр анда-санда адамга келген бир чоң сыймык. Ошондуктан акын ар бир күнү, ар бир саатта өзүн курчуп туруш керек. Себеби мындай өнөрдү баркташ керек, баалаш керек. Ошондуктан мына эреке айтылып бүгүнкү ушул Телемост Ош Бишкек телекөпүрөсүндөгү айтыштарды тыңдап отуруп, биздин калктын ичинде ушунчалык таланттуу уул кыздарыбыздын бар экендиги албетте таң калтырбай койбойт. Бирок ошол учурда байкалган бир нерсе, кандайдыр бир деңгээлде баягы калктын ичиндеги нукура акындык өнөргө али суарылбаган, али көп турмуштун көп нерсесин байкабаган кыргыздын ар түрдүү көп көйгөйлөрүнө терең сүңгүп кире албаган жаңы мына тай күлүктөр сыяктуу да. Эми мен ушу таланттуу акындарыбызга айтар бир биздин деле жашыбыз улгайып калды. Бир аксакалдык турмуштук тажрыйбаны көргөн киши катары айтарым, ушундай талантты корголбасак. Мисалы үчүн эстекемди көрүп, мен өзгөчө 1991-жылы Түркияда иштеп жүргөндө бир 10 чакты күн Түркиянын чоң шаарларында чогуу болуп, ошол кишинин 2000 кишилик чоң түрк тилди түшүнбөгөн түрк туугандарынын ичинде манас айткан акындык төкмөлүктөрүн, кийин мейманканада отуруп төккөндөрүн көрүп алып, аябай таң калган жагдайларым болгондо, эми мындай улуу залкар, мындай чын-чынына келгенде, мындай байкаган адамга Алымкул, Осмонкул, Каалык, Токтогул ушундай керемет акындардын анан кийинки Эстекем менен Токтосун Тыныбектен кийинки акындарга кандайдыр бир ортодогу бир байланыштырып турган көпүрөдөй сезилет магачы. Ошондуктан Эстекемдин өнөрүн жаштарыбыз дагы жакшы көңүл бөлсөк, элибиз, журтубуз сыйлаган, биз билген, көргөн керемет адамыбыз эле. Ошондуктан бул акындык өнөрдү өркүндөтүшүбүз керек. Ар ким кыргыз журту акындык өнөргө дайыма канында сиңип калган алар. Ошондуктан мына Сыймык менен Курманбек мырзалардын бүгүнкү аракеттерин байкадык. Кубанта турган жагдайлар бар экен, бирок такшала турган дагы көп жагдайлар бар экен. Ошондуктан жакшылыктар көбүрөөк болсо биздин таланттарыбызда деп айткым келет. Рахмат. Анда кезекти биздин убактыбыз абдан эле азайып бара жатат. Кезекти Ош студиясына беребиз, ал жакта сюжетке бере берели. Ак калпак кыргыз элинен аттары калып көзү жок асылдар өткөн турбайбы, айтканы калып өзү жок акындар өткөн турбайбы, чагасы калып көзү жок чалкарлар өткөн турбайбы, санаты калып өзү жок чиркин залкарлар өткөн турбайбы. Geçen alamga salçun uyurday, az eken desen tümöndey, arbagı kımbat manastın 6 yıl aytsan tügönbey, cer suğa batbas uyurday, ce közü desen tümöndey, jetesi kımbat manastı 7 yıl aytsan tügönbey, jabıra vurun tökkönde, jamgırga bölüp beleste, jaratkan jerdin üstünde can kalbayaga tengeşçü, can keştim
Manas özü da jaktırıp ağa kеңешçü. Jannatkan ayköl getse de can salgan Kırgız elinde. Jasatı mıktı zor akın oşa jaysandı bergen emes. Geçen kırayın algan cıldızdan, ırısın algan çındıktan. Irgıştap turgan zamandan ırmenen munar turguskan. Söyletin algan cıldızdan, sögün algan çındıktan. Söykönüp turgan zamanda sözmenen munar turguskan. Keremet akın bababız Ketbuka ötken Kırgızstan. Ketbuka geldi degende tağına çatır tiktirip tağ özü toskon Çıngıskan. Buluttap düğüne çatsa da bula alamdı bassa da. Buyumday körbe eçkimde burganak salıp jatsa da. Buyurup bugün Kırgızstan bu kakın geldi degende buydalbay toskon Çıngıskan. Kubartkandağı söz bolgon, kubantkandağı söz bolgon. Kudaydan düşüp kelgende kuşup gelgen Kırgızda kunda jok akın köp bolgon. Tentitken dağı söz bolgon, tel çıkken dağı söz bolgon. Teңирден düşüp gelgende teminip gelgen Kırgızda oşa teңi jok akın köp bolgon. Keldi bek menen tını beğa. Kim bolgon menen kagazdan, kim bolgon menen sabattan. Kemengerele bulökö, keremet aytkan Manastan. Çoyuke şapak dıykanbay, çoğun açtırıp ozunu. Çoğulgan eldi karatkan, çokudan Manas aytkanda. Çoyulup barıp taң atkan, buğdandar çıkkan bul jolda. Buydalbay salgan sur jorga, akınдар çıkkan bul jolda. Adaşbay salgan sur jorga, akındı kız zor ele. Alabı kacaktagın kuşul aktıyalık dur boldu. Kızıl şayı Taşkent'den, kızıl kıya Batkent'den. Kıyratam dep tişip kıylalara tap bergen menen tay saldap taymaşa rakın as kelgen içkiliktin kurmana ili boyun jeng uçuşun Irak'ın ele buldak. Hakkalpak Kırgız elinden atağın alız taragan, aytkanım meni kadagan. Arbın ötken butakın Toluvay menen toktoğul asan kaygı kusakın. Aytışar teŋin tabalbay armandan ötken emespin oşalancı yandı kusakın. Geçe Jalalabad suzaktana jannatka canın uzatkan. Can düynöңdün sal tele, jalındın kırga martele. Jaktı pende tengelgiz jadıgöy elen kalpele. Jaykışı sözü kurgabay, jangırlap durgan barpele. Közdögön ırı barpının kökz akın bolup soğuçu. Kökürögü tuyuktar kövükkan sayın doңuçu. Közü görbey kalsa da oşo gödönü türü boluçu. Kazak menen Kırgızkan'a kaldayıp turgan karanı. Karacan bolgon aranı. Aytışkan jandın ap etken akındardın jayanı. Balık ozda ötken baydın uğlu kalıgul. Kayran akın doluya kakşap жүрүп al ötken. Uyalgandan tabılga kızıl bolot dep aytkan. Korkkonundan karagay uzun bolot dep aytkan. Attın ay ömür kıska go, atkan taң aydın geçele. Akındardan kalıgul uşul akıl ele esele. Birdi çapkan kamçıday, akılga tamgan tamçıday.
Kızığı tapsa düğününün Kırgız'tın otu cançuday. Tündük benen tüştügü türülüp ağrı sıylagan. Türküksüz köktün astında tünörüp calgız ırdagan. Tübü çok mühit öngdönüp tübüne güçün cıynagan. Bastaşkan akım bolboğun nayzasın alıp cekege. Baktısın tile vertenki batasın bergen ötege. Armandı tura bulduyna ayla bir jetsen almaş kız. Asıldardın can ötken akındardın arslanı. Oşun arslan bek akında ötken. Kazaka tiline göçkönü, kazaka dilim bölöşkön. Kayıgıp getip Kırgızstan karağında yakın cöcötkön. Yesin aman çoğun götkön, Kalmırza nişan eri nazar Cumamüdün moldötkön. Osmandan sokkan şamaldayın, alamdın alçın amaldayım. Harmandan ötken jеңi жоқ айтышар теңін табалбай. Сырттанын елен ақындан сынына барын жашырған. Сырдайрадан кең суны сыраяқа батырған. Артығын келен ақындан ақылын башқа жашырған. Аққан суның адамдан қошал алақанға батырған. Sanatın jurtqa kaldırıp san jetkisem kek turguskan. Sağınbay menen sayakbay salmağı jerdin şarınday. Saraltın ötken Kırgızstan Ismayıl akın aytkanday. Osmanqul degen kimele o darılbas çaypalbas. Öküyan bolçu timele kalık degen kimele kassa koysa tügönbüs oşak adamday bolçu timele. Мына қадырман қалың жұрт, сіздер бүгін бізден екі жаш тайыбыздың елге айтқан, естекем жөнінде айтқан қысқа айтышына да көдер болдыңыздар. Білінбей біз мына ақындар жөнінде одандағы ақындарға сабақ болсын деп көрсеттік. Біз ушыны менен бүгінгі көрсөтүүнүн соңуна чыгабыз. Кийинки шемби жолукканча баарыңыздар аман туруңуздар. Безграничные возможности провести день Глова. Гости на пороге? Вместо суеты на кухне удивите их новыми вкусами. Забыли ключи? Глова привезет их и спасет ваш день. Может, сегодня ваш день Глова? Получите все, что угодно за считанные минуты. Урматтуу абитуриент, көп тилдүү билим алып, кош дипломдун ээси болууну кааласаңыз, Кыргыз-Өзбек эл аралык университетине келсеңиз, туура жолду тандаган болосуз. Кыргыз-Өзбек эл аралык университети дүйнөнүн 150ден ашык алдыңкы жогорку окуу жайлары менен кесиптик билим берүү багытында кызматташкан эл аралык статустагы окуу жай. Кыргыз-Өзбек эл аралык университети кең ааламдын ачкычы.
В эфире государственной телерадиокомпании «ЛТР» информационно-аналитическая программа «Итоги недели». В студии для вас работает Юлия Яценко. Здравствуйте, смотрите в нашей программе сегодня. В этом году впервые в истории страны консолидированный бюджет превысит отметку в 1 триллион сомов. Эксперты называют это результатом системных реформ, усиления фискальной дисциплины и не только. Президент вручил ключи от квартир в новом микрорайоне Хан-Тенери, построенном ГИК в Караколе. На данном этапе выданы ключи от 420 квартир. В микрорайоне предусмотрено строительство автостоянки, современных школ, детсадов и не только. Состоялась церемония закладки капсулы под строительство горнолыжного кластера «Алато Резорт». Садыр Джапаров подчеркнул, что «Алато Резорт» – это не просто туристический комплекс, а масштабный проект, который внесет значительный вклад в развитие национальной экономики. По всей стране продолжается демонтаж незаконных строений, вышедших за красные линии жилых домов, заборов и других объектов. Наибольшее количество таких случаев в городах Бишкек и Ош. Там сносят самовольные постройки, мешающие расширению дорог и другим важным строительным проектам. В этом году впервые в истории страны консолидированный бюджет превысит отметку в 1 триллион сомов. Эксперты называют это результатом системных реформ, усиления фискальной дисциплины и устойчивой финансовой политики, проводимой руководством страны. Напомним, что международное рейтинговое агентство Moody's пересмотрело прогноз по суверенному кредитному рейтингу Кыргызстана, изменив его со стабильного на позитивный. Иностранные эксперты отметили улучшение макроэкономических и фискальных показателей, а также повышение потенциальных темпов роста экономики. При этом ключевым критерием стало снижение уровня государственного долга с 64% от ВВП в 2020 году до 37% в 2024, что свидетельствует о наличии бюджетного пространства для дальнейшего устойчивого развития. Сейчас доходная часть бюджета превышает государственные расходы. В прошлом году профицит составил 2,5%. Это несмотря на очень серьезные вложения в развитие инфраструктуры, строительство школ, больниц, социального жилья, увеличение зарплат, пенсий и пособий. Экономика Кыргызстана продолжает набирать обороты, поэтому республика подходит к периоду пиковых выплат по внешнему долгу в 2027 году с достаточно сбалансированным и устойчивым показателем. Есть основания быть уверенными в том, что проблем с погашением не будет, хотя нагрузка на бюджет все еще достаточно серьезная. Об этом рассказал руководитель службы информационной политики администрации президента. Республиканский бюджет Кыргызстана показывает устойчивый рост. Только за первые 6 месяцев этого года доходы увеличились на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 278 миллиардов сомов. Основной источник поступлений – налоговые доходы. За полгода они принесли 181 миллиард 372 миллиона сомов. Позитивные перемены в экономике Кыргызстана отмечаются и Всемирным банком. Исследование, проведенное его аналитиками и основанное на опросах населения, свидетельствует о том, что большинство граждан страны чувствуют перемены к лучшему и позитивно смотрят в будущее. За последние 3 года экономика Кыргызстана демонстрирует уверенный и динамичный рост. ВВП ежегодно увеличивается на уровне 8%. Легкая промышленность показывает устойчивое развитие, а тяжелая, отсутствовавшая на рынке почти 30 лет, вновь возвращается. Одним из ключевых факторов успеха стало упрощение налоговых и таможенных процедур. Экономические показатели регулярно перевыполняются. Так, объем налоговых поступлений превысил 136 миллиардов сомов. Это яркий показатель эффективности проводимых реформ и совершенствования системы государственного администрирования. В условиях устойчивого роста ВВП и последовательной реализации экономических реформ Кыргызстан значительно укрепляет свои позиции на международной арене. Страна повышает кредитный рейтинг, что позволяет привлекать все больше зарубежных инвесторов. Только за последние 4 года объем вложений от стран ЕАЭС почти втрое – с 89 до 264 миллионов долларов США. Основными инвесторами стали Россия и Казахстан. Однако лидерство удерживает Китай, что также подчеркивает растущий интерес крупных международных игроков к возможностям, которые предоставляет экономика Кыргызстана. По итогам 2024 года общий приток иностранных инвестиций составляет миллиард 29 миллионов долларов США. Из них лидирует Китай. Количество притока иностранных инвестиций за 2024 год составляет 286 миллионов долларов США. Это практически
30% от общего притока иностранных инвестиций. Затем у нас идет Российская Федерация, 279 миллионов долларов США, потом Казахстан, 113 миллионов долларов США, и четвертым у нас идет Турция. Одновременно с ростом внешних вложений в стране активно развивается и предпринимательская среда. Только в прошлом году в Кыргызстане было создано 102 новых предприятия. Общий объем инвестиций составил свыше 800 миллионов долларов США. В текущем году эти показатели значительно выросли. Планируется открытие 134 новых компаний, а сумма вложений приблизилась к 1 миллиарду 700 миллионам долларов США. Такие темпы демонстрируют устойчивый рост деловой активности, а также заинтересованных как отечественных, так и зарубежных инвесторов в развитии различных отраслей национальной экономики. В 2025 году сейчас планируем 134 промышленных объекта с общей суммой инвестиций 1,7 миллиардов долларов США. В результате планируем открыть 14 тысяч новых рабочих мест. Ко Дню независимости планируем около 50 предприятий к открытию. Сейчас активно ведется работа над ее запуском. Один из ярких примеров успешного инвестпроекта – завод по производству стеклопакетов, который строится в Высокотинском районе Чуйской области. Проект реализуется в партнерстве с Узбекским фондом развития. Я нахожусь в селе Новопокровка. Здесь строят новый завод по производству стеклопакетов. Общий объем инвестиций составляет более 5 миллионов долларов США. На данный момент строительные работы завершены на более чем 60%. После запуска завод обеспечит рабочими местами около 300 человек. Производственная мощность будущего стеклозавода составит более 144 тысяч квадратных метров стеклопакетов в год. Продукция будет поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт. В настоящее время здесь работают 30 человек, чтобы своевременно запустить производство. Задействованы 7 единиц вышек, манипулятор и 1 большой кран. Металлоконструкция, завод, айник чыгарган завод. В общем, 80% металлоконструкций каркаса здания уже готово. В основном блоке завершено устройство крыши, на втором и третьем блоках продолжаются работы по монтажу металлоконструкции. Планируем завершить работы до конца месяца. Благодаря таким инвестиционным проектам и открытию новых предприятий Кыргызстан демонстрирует лидерство по темпам роста промышленного производства среди стран ЕАЭС. Согласно официальным данным, с января по май этого года промышленный сектор страны вырос на 13,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отмечают, что рост интереса инвесторов к стране обусловлен не только стремительным развитием экономики, но и рядом других положительных факторов. Среди них выгодное географическое положение страны, возвращение мигрантов, а также меняющаяся геополитическая ситуация, открывающая новые возможности для региона. Происходят геополитические события, в Восточной Европе, не только на Ближнем Востоке. И Ближний Восток, те же самые хуситы, блокируют товарооборот через Красное море. И, соответственно, это заставляет все компании между Европой и Китаем перевозить именно через сухопутные маршруты. И у нас это происходит, Немаловажным направлением государственной политики стало развитие экспортного потенциала. Правительство активно поддерживает предприятия, ориентированные на внешние рынки, как крупные, так и малые. К примеру, швейная фабрика, которая участвует на международных выставках. Данное швейное производство полностью ориентировано на экспорт и обеспечивает стабильной работой более 60 сотрудников. Ежемесячно здесь выпускается продукция более 20 тысяч единиц. Это женская одежда, которая шьется в строгом соответствии с заданными стандартами заказчика. Одежда, произведенная на этой фабрике, проходит многоступенчатую проверку, начиная от тщательного подбора подходящей ткани до контроля качества пришивания пуговиц. В противном случае товар не пойдет на экспорт. Главная задача предприятия перед заказчиком – это качество продукции. Именно она и формирует доверие внешних участников торговли. Мы в этой сфере уже более 10 лет. Ориентируемся на одежде второго слоя. В основном мы сейчас экспортоориентированная компания. Экспортируем на Российскую Федерацию,
и подписываем договора, и у нас долгосрочные контракты. Стандарты качества вообще есть как бы признанные, да, ГОСТы, которым надо соответствовать. Соответственно, и у наших заказчиков тоже есть свои как бы привилегии, они нам присылают свои техзадания, и по вот этим техзаданиям мы, соответственно, выдаем им продукцию. Предприятие планирует расширять производство и увеличивать число стран-импортеров. Для этого фабрика активно участвует в международных выставках, которые проводит Кыргызэкспорт. До сегодняшнего дня центр организовал 11 подобных мероприятий. В них приняли участие представители внешней торговли из Турции, США, Китая, Узбекистана и России. Такие выставки позволяют отечественным производителям выйти на внешний рынок. Центр Кыргызэкспорт в этом году провел 11 международных выставок. И по итогам данных международных выставок мы помогли заключить контракты на общую сумму в 950 миллионов сомов. Это контракты на поставку пищевой продукции, поставку продукции текстильно-швейной промышленности и также промышленной продукции. Вот, например, в этом году мы особый акцент делаем на предприятия, которые работают именно в промышленной сфере. Львиную долю роста легкой промышленности в прошлом году обеспечило именно швейное производство. Объем производства в отрасли составил 17 миллиардов 400 миллионов сомов. Таким образом, Кыргызстан занял лидирующую позицию в сфере легкой промышленности среди стран ЕАЭС. Экономический рост Кыргызстана сегодня – это не просто рост ВВП и инвестиций, это создание новых производств, модернизация промышленности и расширение экспортного потенциала. Развивая внутреннюю экономику, страна превращается в экспортно ориентированное государство, способное конкурировать на международных рынках. Стабильный рост в ключевых отраслях, поддержка малого и среднего бизнеса, а также государственные реформы делают Кыргызстан все более привлекательным для иностранных инвесторов. И чем активнее развивается внутренняя экономика, тем шире открываются возможности для выхода кыргызской продукции за рубеж. Аймерим Назарова, Меримбек Жусупбекулу, ЛТР. Итоги недели. По итогам социально-экономического развития страны за первый квартал этого года в сфере строительства объемы увеличились на 69%, что свидетельствует об активной инвестиционной деятельности и развитии инфраструктуры. 2025 год прогнозирует также быть богатым на строительство. В этом году руководство Кыргызстана намерено завершить строительство ряда крупных объектов и приступить к реализации новых проектов, охватывающих ключевые сферы – туризм, экологию, транспорт, энергетику, экономику, инфраструктуру, а главное – жилой фонд. Так, ГИК будет строить ипотечные дома еще в нескольких городах и районах республики. Поручено построить ипотечные дома в Таласе, Карабалте, Токмаке, Сукулуке, Айдаркене, Кемине, Канте и Сокотинском районе. В Бишкеке уже началось строительство жилого комплекса Кочмон-Сити. Его возведением будет заниматься госипотечная компания. На 20 гектарах земли она возведет 86 многоэтажных домов. 14 февраля президент принял участие в церемонии закладки капсулы в основании строительства IT-городка проекта Ош-Сити. В апреле состоялось торжественное открытие жилого комплекса, построенного государственной ипотечной компанией на улице Чунгыза-Айтматова в Бишкеке, а также была сдана в эксплуатацию вторая фаза первого этапа ипотечного жилого комплекса «Мурас-5» 18-этажных блоков. 476 кыргызстанцев получили долгожданные квартиры. 10 июля Садыр Джапаров принял участие в церемонии передачи ключей от квартир очередного жилого комплекса, построенного ГИК по улице Балдабасанова в Бишкеке. И 8 августа президент вручил долгожданные ключи от квартир в новом микрорайоне Хан-Тенри, построенном ГИК в Караколе, Иссык-Кульской области. Глава государства подчеркнул, что долгожданный и радостный момент добрался и до города Каракол, где реализован масштабный проект по строительству целого микрорайона. Он объединяет 69 девятиэтажных жилых блоков в общей сложности 3105 квартир. На данном этапе выданы ключи от 420 квартир. В микрорайоне предусмотрено строительство автостоянки, современной школы, детского сада, мечети. Президент рассказал, что сейчас ведется работа по определению новых земельных участков и проектированию будущих жилых комплексов. 70 тысяч квартир не предел. Мы продолжим строить жилье и передавать его кыргызстанцам. Благодаря таким инициативам мы создаем сотни новых рабочих мест, даем дополнительный импульс местной экономике, способствуем развитию строительной отрасли, внутреннего производства малого и среднего бизнеса, подчеркнул глава государства.
городе Каракол Иссык-Кульской области появился новый микрорайон. В нем построены первые дома государственной ипотечной компании. Президент вручил владельцам ключи от долгожданных квартир. В начале торжественной церемонии вручения ключей глава государства подчеркнул, что долгожданный и радостный момент добрался и до города Каракол. На данном этапе строительство завершено в 10 блоках. Здесь есть 168 однокомнатных, еще столько же двух- и 84 трехкомнатных квартир. В одной из них будет проживать Айдай Кубанычбекова. Она ждала свою очередь 3 года. Если честно, мы не ожидали, что очередь дойдет до нас так быстро. Я сама педагог в школе. Еще неожиданнее было то, что сам президент зашел к нам в гости. Он уточнял у нас зарплату, сказал, что они вырастут до 70 тысяч сомов. Для нас это еще огромная радость. Очередная счастливица Бахтуль Хубдиева делится, что она с ее зарплатой никогда бы не собрала деньги на квартиру. А теперь у нее есть собственное жилье благодаря государственной ипотечной компании. Она мать-одиночка с 4 детьми. Лаборантка отмечает, что это огромная поддержка для нее. Я мать-одиночка, у меня 4 детей. Я много лет работаю в лаборатории больницы в Иссык-Кульской области. Признаюсь, что у меня нет возможности накопить большую сумму на приобретение жилья. А тут без первоначального взноса своя квартира. Я безмерно рада. Особое отличие квартир от ГИК – комнаты оформлены в светлых тонах и достаточно просторные. Они создают впечатление комфорта и начала яркой полосы в жизни их новых владельцев. Праздничное настроение жителей Каракола удвоилось и тем, что сам президент Садыр Джапаров стал их первым гостем. Большинство владельцев первых 420 квартир отмечают, что они не ожидали такого. Делясь своим счастьем, они отметили, что теперь проблема поиска квартиры осталась позади. Поблагодарили президента за его заботу. Башында тийди десе баягы кол көрмөйүнчө ишенбейт экенсиң. Ошо өтө кубанычтамын. Квартирага көчүү аябай көкөйгө тийген да. Анан ушул мен абдан кубанып атканым, эми өзүмдүн үйүмдө менин үйүм деп ошол жакшы сезимдер менен жашагым келчү. Ошол күнгө Кудайым буйрса жеткизип атат. Ошо президентибизге рахмат, ушундай ар бир мамлекеттик кызматкерлерди кызыкчылыктарын ойлоп, шарт түзүп, бизге ушундай шарт түзүп бергенине рахмат. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинде эмгектенебиз Көл-Облус боюнча. Ошо кезекке 2022-жылы туруп, бүгүн ошо кубанычка чек жок. Бир бөлмөлүү квартирага ээ болуп отурам. Мугалимдерге льготный условиясы менен 4% менен алып атабыз. 25 жылга бизге абдан ыңгайлуу болуп атат, жаман абдан кубанычтабыз. Микрорайон объединяет 69 девятиэтажных жилых блоков в общей сложности 3105 квартир. Здесь предусмотрено строительство автостоянки, современных школ и детского сада. Для комфортной жизни созданы все необходимые инфраструктурные и социальные объекты. На первом этапе мы выдаем 420 квартир, на втором будут сданы квартиры в 20 блоках. Садыр Джапаров подчеркнул, что при возведении домов используются качественные стройматериалы и строго соблюдаются все требования сейсмической безопасности. Все работы находятся под личным контролем президента. Строительство жилых домов в Иссык-Кульской области на этом не заканчивается. До конца этого года планируется завершить первый этап строительства многоэтажных домов в городе Чолпон-Ата. Кроме того, недавно началось строительство жилых комплексов в городе Балыкчы. Параллельно с этим активно реализуются меры по комплексному развитию всей области в социальном, экономическом и инфраструктурном направлениях. Отметим, что по всей республике строятся 70 тысяч квартир от КИК. Наибольшее количество строящихся квартир расположено в Бишкеке и Чуйской области, а также значительные объемы жилья возводятся в Иссык-Кульской, Ошской и Джалалабадской областях. Тем временем владельцы квартир, получивших в начале года, поделились своими впечатлениями.
Зайна Гулялиева уже 7 месяцев живет в собственной уютной квартире по адресу Маликова, 91. Раньше она вместе с дочкой и внучкой ютилась в съемном жилье, но теперь все изменилось. Женщина с радостью рассказывает, что ежемесячно оплачивает 13 тысяч сомов по ипотеке и делает это с легким сердцем, ведь это плата за свой дом, в котором наконец-то чувствуется настоящее тепло и стабильность. Уже декабрда очередне жетип, ушул үйдү январда көчүп келдик. Это квартира моей дочери. Мы ждали очередь с 2016 года, и вот в начале года мы получили однокомнатную квартиру. Комнаты большие, просторные, здесь очень светло и уютно. Зимой было очень тепло, оплату производим с радостью, потому что это, во-первых, наше собственное жилье, во-вторых, дешево. Я благодарна нашему президенту. Счастью и радости еще одной жительницы этого дома, Нурджан Кадыровой, нет предела. Сюда она с семьей переехала совсем недавно, но уже заметила, что качество квартир на высшем уровне. Самое главное – это собственность. Она рассказывает, что когда ей позвонили и сказали, что очередь дошла, она не поверила и в момент получения ключей не смогла скрыть свои эмоции и заплакала. Мы долго ждали эту квартиру. Я безмерно благодарна нашему президенту за то, что он создает такие условия для простых граждан. Благодарна за его заботу. Я никогда не забуду, как я дрожала и плакала от счастья. Свое жилье – это всегда большая радость и безопасность. По адресу Маликова, 91, владельцы получают ключи от своих квартир поэтапно. В настоящее время здесь идут ремонтные работы в 28 жилых домах. По этому же адресу продолжается строительство 28 современных 24-этажных жилых домов. На 8 из них работы завершены примерно на 80%. Будущим жильцам осталось совсем немного ждать, потому что в октябре они смогут получить ключи от своих долгожданных квартир и начать создавать в них уют. На данный момент здесь работает более 2000 строителей. Для ускорения процесса возведения этих жилых объектов используется современная методика. В бетонные конструкции добавляется ускоритель затвердевания. Такая технология применяется в развитых странах, таких как Германия. Ускоритель в бетоне – это добавка, которая помогает бетону быстрее застывать, и он становится крепче. Благодаря этому можно раньше снять форму и продолжить стройку. Это особенно важно зимой или когда нужно быстрее закончить работу. Эти дома будут отличаться тем, что 2 этажа будут подвальными. Высота их фундамента составит 9 метров, а снаружи прокладывается базальтовое утепление. Большая часть стройматериалов – отечественная продукция. Газоблоки нам предоставляет Кантский цементный завод. Всем интересно, будет ли тепло при использовании газоблока. Я скажу да, потому что внутри они пористые и за счет этого хорошо сохраняют тепло. Отметим, что дома строятся по строгим заданным нормам. Уровень сейсмостойкости составляет 8-9 баллов. Аймерим Назарова, Меримбек Юсупбекулу, ЛТР. Итоги недели. На вершинах Джиргалан, Акбулак и Бузучук в Аксуйском районе Исыкульской области уже в мае началось строительство нового горнолыжного курорта Алатау Резорт. Первая канатная дорога на участке Джиргалан будет завершена в июле следующего года. Таким образом, в ноябре-декабре 2026 года будет сдана в эксплуатацию первая фаза с лыжными трассами. Во второй фазе строительство завершится в 2027 году, а в 2028 году будет завершена третья фаза, после чего трассы всех